Renata. Aneh tulung kina aku sakit lalu lelah saberangan ku terbilin mesa-mesa selung ku dengar cerita ia berari kanca dengan lain selung ku dengar cerita lima bulan berkian berjulur coba kolam ulungku ina air matang ku melen terik doa perangan diri samesa-mesa perangan iya sak lelaku jaga ayo professional audio.
lacur side ina nganak mame perangan nine sak melece perasaku ina dunia ni endene nyate ada LR Studio Renata goyang lagi bang. Lacur side ina nganak mame perangan ine sak melece perasaku ina dunia ni endene nyate lacur side ina nganak mame perangan nine luwe akalne perasaku ina dunia ni endene nyate dunia ni endene